Kako da matematika ne bude monstrum? Halloween je prošao, međutim za većinu učenika u osnovnoj školi matematika je ponekad bauk, odnosno monstrum. Ovdje smo da naučimo matematiku, da vežbamo engleski i da radimo sve logički, korak po korak. U pitanju je matematika u ovom trenutku za drugi i treći razred, odnosno oduzimanje sa pozemljivanjem. Imamo nekoliko primjera, ja ću odraditi prvo na srpskom, a poslije na engleskom. Broj 67 minus broj 49. Pošto je 7 manje od 9, onda ćemo morati da pozajmimo od 6, pa će ovo da postane 17. A 6 će da se pretvori u 5. Pa kad budemo oduzimali, bit će 17 minus 9, što je 8, i 5 minus 4, što je 1. Radimo još jedan primjer, a to je broj 30 manje broj 21. Pošto je broj 1 veći od broja 0, ovdje moramo da pozajmimo 0 će da uzme jednu deseticu od broja 3, pa će da postane 10, a 3 će da postane 2. Pa kad budemo oduzimali, bit će 10 minus 1, što je 9. 2 minus 2 je 0. To ne moramo ni da pišemo, ali kad smo već tu. U svakom slučaju, sad radimo na engleskom. Now we have the number 67. 67 minus 49. Because 67 is a greater number, we can subtract 49 from it. But the number 7 is less than 9, so we need to take 1 from number 10 from number 6, so it's going to become 17, and we're going to cross over the number 7. Because we took 10 from number 6, now we're going to have 5 here. So it's going to be 17 minus 9 is 8, and 5 minus 4 is 1. Another example, number 30 minus 21. We cannot subtract anything from 0 at this point, so we need to take 10 from number 3, and we're going to get 10 on the right hand side. We're going to cross over the number 0, and because we took 10 from number 3, we're going to have 2. We're going to cross over number 3. Now we're going to have 10 minus 1 is 9, and 2 minus 2 is 0. We don't have to write 0. It's understood. Hope this helps. Vidimo se uskoro. Zapratite ovaj kanal da pomognete svog detetu da matematika ne bude bauk. Da se razumemo. Prijetno.